Dokmoka ahithi long tak pinangan akar biatum kulat kachubi nang chihung bomason si pinile thota inut Binong Engti Chu Kangtip akulat kangpu pon. Kidam tang wo signifying koreke thomani Dokmoka ahithi ang bong Dokmoka pen samilang so kidam atowaralong Binong Engti akulat Dokmoka Municipal Board Chairman Prohalat Timongari dengpen kangpu pon. Bangsohut Ward Commissioner Sarlong kiti so tum pendanglok Dokmoka taunalong karbiatum kulat kachubiatum ta pinangan chitong dun. Binong Engti himpen phirangke thengno kachithan pon ke kidam ta porhut Hyderabad alongsi ningkane sira chikrojon trok an Chu Kangtip baseke endun. Bangso phi hem chewangsi kidam tang surinira kreke thomaning kan pensi Chu Kangtip bakulat ing puponlo. Alangli Chu Kangtip pen kilongale kachit heklong pensi puthot Dokmoka hithiang bongalong Chu Kangtip bakulat ing pupon thulo pusi than pon. Dokmoka hithialong karbia khetum sitame kulat kachubia phai nangke bat pon boma puthak Dokmoka Municipal Board Chairman Prohalat Timong himpen kachurolam the chipaklang pon lapen Binong Engti phan sitame aning pathi pon. Asutu 2013 aningan September 7 tarik sini lidak kangpu. Amat lapendet kini dak 7-8 bosor dola lapendet ke engko nili engko khalapu sam difuru anak IB thainu sidak do. Padak sari bosor do dak engko nong dakan ko nang strek tu jelo nang bana demo si ko nong dak ini ben engko kangpu. Tum karbenglo tum angkang along tami la kecil asos tami bang na papramo bro. La sinona por lang ini tum karbitum tami kulat bang kangpu do neng bepar beha cihung dunang po itum ta. Claim dun mamekala po dam dun mamekalo claim lo pulote kecilong daji alangve. Dong mukak pen sem singti karbing long life.